Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Mugisha TV. Mu minsi ishize Irunga Longine wamamaye nka Tukuwote yemeje ko yamaze kwambika impeta inkumi bitegura kurushinga. Icyakora agerageza kumugira ibanga ndetse n'amafoto yasanije amukurikira yirinze kumugaragaza mu maso. Mu kiganiro n'Igihe, Tukuwote yavuze ko atifuje gutangaza umukunzi we, ahamya ko igihe kizagera abantu bakamumenya. Tariki 14 Gashyantare 2026, umukobwa witwa Kibasumba Mico Tricia yasangije amukurikira amafoto yafotowe ku munsi yambikiyeho impeta, bihita byemeza ko nta gushidikanya ko ari we. Tukuwote nawe yashyize andi mashusho kuri Instagram ya Kibasumba amwifuriza umunsi mwiza w'abakundana. Mu kiganiro yagiranye n'Igihe, igihe yari amaze kwambika impeta umukunzi we, Tukuwote yabereye ibamba umunyamakuru wifuza kumenya amazina y'umukobwa bitegura kurushinga, gusa yemeza ko ubukwe buri vuba. Ati mu kiganiro nabahaye sinabwiye ko uyu mwaka mfite ubukwe, mube mushyira hafi amakoti rero. Iby'amazina byo sinabibabwira, nta nubwo nshaka kubivugaho. Tukuwote agiye gukora ubukwe nyuma y'uko yiteguraga kubukora muri 2021 bikarangira butabaye, cyane ko bari kurushinga baje gutandukana. Tukuwote yari aherutse kwemerera Igihe ko afite umukunzi bitegura kurushinga mu ntangiriro z'uyu mwaka. Uyu mukinnyi wa filime w'imyaka 53 y'amavuko ni umwe mu bakinnyi ba sinema bamaze igihe muri uyu mwuga. Amaze imyaka 17 akina filime ndetse kugeza uyu munsi amaze gukina izigera ku 161. Mushimire gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ndabashimiye.